Tere päevast, head energeetikahuvilised. Oleme täna teisel Eleringi varustuskindluse webinaril ja kui me eelmisel korral rääkisime siis sellest, et milline on Eesti varustuskindluse norm ja nii antud varustuskindluse normi analüüsi teinud konsultatsioonifirma esindaja kui meie enda ekspert siis rääkisid, et miks see varustuskindluse norm just võiks Eesti puhul olla 9 tundi, mitte midagi muud, siis täna liigume oma varustuskindluse webinaride sarjaga edasi ja võib-olla räägime isegi mõneti veel huvitavamal teemal, mis ilmselgelt on ju olnud selle küsimuse tuum, et kust siis elekter tuleb ja mis on Eesti ühiskonda ja energiatarbijaid eelkõige huvitanud, et kas siis kuskil Euroopas, kuna Elering on defineerinud, et Eesti tarbija varustuskindlus ei ole mitte ainult siis need elektrijaamad, mis on Eestis, vaid ka elektrijaamad, mis on ühenduste taga väljaspool Eestit, olgu siis Soomes või Lätis, samamoodi Eesti elektritarbija varustuskindluse seisukoha pealt olulised. Ehk siis ongi olnud küsimus, et kas me ikkagi saame olla kindlad, et seal ülepiiriliste ühenduste taga sellel kriitilisel ajahetkel on olemas need elektrijaamad, mis elektrit siis toodavad, mis läbi ühenduste meieni jõuaksid. Sest ühiskonnas tundub üsna tugev arusaam sellest, et Eesti on hästi ühendatud elektrisüsteem, aga mure just on sellest, et kui oleme ka hästi ühendatud, kas ikka on olemas see elektrijaam, mis on seal ühenduse taga, sest kuigi installeeritud võimsusi on Euroopas tohutul hulgal, siis eks ikka ühel hetkel kõik me oleme kuulnud uudiseid selle kohta, et üks või teine elektrijaam pannakse siin või seal kinni ja justkui on tekkinud siis tunne, et kui mõni gigavatt elektrijaamu suletakse, et siis see võiks omada sellist otsustavat mõju, kas siis kogu Euroopa või regiooni varustuskindluse seisukoha pealt. Et tahakski täna sellest siis rääkida, et kus need elektrijaamad on ja me oleme siin viimase aasta jooksul Eleringis ka ise just saamaks paremini aru varustuskindluse süsteemi piisavuse komponendist ehitanud üles võimekuse modelleerida mitte ainult Eesti, vaid ka regiooni ja Euroopa elektrisüsteemi, et kui alusandmed on meil olemas, mis meil ENTSO-E põhiselt on, et siis teha täiendavaid modelleerimisi lisaks sellele, mida ENTSO-E teeb ja sellest, et mis on meie arusaam nii üle-euroopalisest varustuskindluse analüüsist ja mida me ise oleme sinna juurde teinud ja mõelnud, et sellest täna räägib meie enda energiaturgude ekspert Jarmo Ling, kes on selle teema omanik Eleringis, aga lisaks Jarmole siis räägib Euroopa varustuskindluse analüüsist ka ENTSO-E ekspert, kes otseselt ENTSO-E sekretariaadis vastutab varustuskindluse analüüsi tegemise eest. Aga ennem kui me räägime sellest, et mis ja milline siis see varustuskindluse analüüsi, mis on tulemused ja milline see varustuskindluse analüüs välja näeb, siiski ma hea meelega tahaksin ka eelmisel korral juba välja toodud varustuskindluse käsitlust siin hästi põgusalt tutvustada, sest inimesed võivad olla uued, kes täna meie webinariga on ühinenud. Et millest siis varustuskindlus koosneb? Et varustuskindlus koosneb ja mida me ka varustuskindluse aruandes sellisel kujul
mille me siis detsembri alguses sellel aastal avaldame, just sellisel kujul vaatame, et kõigepealt süsteemi piisavus, millest me siin eelkõige räägime, et kas ülepiirilised ühendused on piisavad, kas tootmisvõimsused on olemas nii täna kui aastal 2030, kas võrk on piisav, nii põhi- kui jaotusvõrk, ja kas ta on ka töökindel, et elekter jõuaks tarbijateni, kas me suudame opereerida süsteemi töökindlalt, on olemas reservid selleks, et kõigil hetkedel tagada elektrisüsteemi töö ja lõpuks siis küberdomein, et küberohud on kindlasti kasvavalt mure seoses varustuskindluse tagamisega energiasüsteemis. Aga ennem veel siis, kui nüüd annan sõna meie tänastele esinejatele, et ka mõned küsimused laekusid peale eelmist webinari meile, mis on vastamata ja ma kasutaksin siin sissejuhatavalt siis võimalust klaarida see võlg nende küsimustega seonduvalt. Ja need küsimused siis kõlasid järgmiselt ja ma hästi lühidalt siis annan vastuse, et esiteks küsimus, et kas on korrektne arvestada Balti sünkroonala stsenaariumis ka Läti hüdrotootmise võimekusi talvise tiputarbimise katmiseks, siis vastus on siin selline, et põhimõtteliselt me ei ole päikese- ja tuulevõimsusi arvestanud ja Läti-Leedu hüdrovõimsusi oleme arvestanud selle stsenaariumi puhul sellises ulatuses, mida siis vastavate riikide süsteemihaldurid on pidanud tõenäoliseks, et ka talvise tipukoormuse ajal on kasutatavad. Teine küsimus on see, mis puudutab Kiisat, et millal siis Elering Kiisat kasutab, et loomulikult me kasutame Kiisat ainult nendes olukordades, mis on seadusega lubatud ja see siis eelkõige tähendab seda, et me kasutame Kiisat ainult juhul, kui turul pole avariide katmiseks piisavaid võimsusi, aga elektrisüsteemis on avarii ja tarbimise katmiseks on vältimatu avariireservide käivitamine. Et ilmselgelt, nii nagu Elering on alati öelnud, et me turule Kiisaga ei tule, pigem täna on olnud see mure, kui me oleme kehtestanud ka uue hinna Kiisa osas, et nii mõnedki osapooled on öelnud, et Kiisa hind on justkui liiga kõrge, aga igal juhul me hoiame seda positsiooni, et me Kiisalt turul ei kasuta, et ta on ilmselgelt olukordadeks ainult, kus turul ei ole piisavalt võimsusi ja on avarii. Siis küsimus, mis puudutab LFC plokki ja reservide kasutamist, ehk et küsimus siis selles, et kas vastavalt LFC dokumendile te eeldate, et kogu FCR ehk siis Frequent Containment Reserve ja AFRR, Automatic Frequency Restoration Reserve, on jagatav erinevate sagedusalade vahel mitte vaid kuni 30% ulatuses, et vastus on see, et normaalolukorras me eeldame, et LFC plokkide vaheline reservide jagamine saab olla kuni 30% dimensioneeritud reservidest. Ja siis on küsimus veel, et mis on Estlinki 1 ja 2 poolt tarnitavate kiirete sagedusreservide maht Balti sünkroonala stsenaariumi puhul ja me siin selgelt siis oleme sellel positsioonil, et juhul kui Balti elektrisüsteem on hädaolukorras ja on langenud saartalitusse,
siis me kindlasti loodame ja proovime ka Põhjamaadega saavutada vastavad kokkulepped, et me saame alalisvooluühendusi kasutada Baltimaade sageduse kiireks stabiliseerimiseks, mis siis tähendab, et me lepime kokku, et me suudame ja saame alalisvoolu linkide koormusnivoosid muuta kiirusega, mis täpselt on vajalikud selleks, et tagada Balti elektrisüsteemi talitlus. Et me kindlasti tahame siin Põhjamaadega minna sellise tavapärase koostöö ka võrreldes veel sammu edasi, et igal juhul saartalitluse puhul loota ja olla valmis siis alalisvoolu linke kasutama väga laiaulatuslikult. Nii et need olid need küsimused, mis siis olid siin vahepealsel ajal meile laekunud. Ja nüüd ennem, kui ma veel sõna annan, nüüd on see kolmas enne, kui ma sõna annan, on siis, et kui kas sel korral on küsimusi esinejatele, et järsku on võimalik võtta nüüd see slaid ette, et kus siis, siin ta on, et kui on küsimusi esinejatele, et siis Eleringi veebileht, mis on elering.ee webinar, et sinna on võimalik esitada oma nimi ja siis juba sisse logides esitada ka konkreetne küsimus. Ja nii nagu eelmiselgi korral, et teeme siis seekord samamoodi, et ka meie ENSO-E kolleegile on võimalik esitada küsimusi eesti keeles ja me siis juba paneme nad ise siin inglise keelde ja küsime siis need inglise keeles edasi. Ja sellega peaks olema kõik minu 3 enne sõna andmist läbi ja nüüd saamegi siis asuda esimese ettekandja juurde ja Lazaros, floor is yours, please. Yeah, thank you very much. Hello, everybody. I hope my sound is good. I would like to thank you, first of all, for inviting me to do this presentation. I'm very happy to be here and to be talking in this event about the European Resource Adequacy Assessment. So my name is Lazaros Exizidis. I'm a senior adequacy specialist at ENSO-E and also managing the midterm adequacy forecast, which is a midterm horizon resource adequacy study at ENSO-E performed every year, and which eventually will evolve into the European Resource Adequacy Assessment, as I will also explain in my slides the differences with the current status. So very happy to be here and very happy to give this presentation. This is an overview of my presentation for today. I will start giving a brief overview of, as an introduction of what is ENSO-E and the European power grid. Then I will talk a bit about the midterm adequacy forecast, so the current status of adequacy studies at ENSO-E and how it evolved throughout the years. Then, of course, the most interesting maybe section is about the changes that are brought by the clean energy package. We will have a new adequacy methodology, pan-European adequacy methodology, and it comes with a lot of challenges. So this is also something that I believe it's very interesting to talk about. And finally, I will close my presentation with the implementation roadmap for all these changes that are to be happen in the future, in the near future. So what is ENSO-E? The European Network of Transmission System Operators was created in 2009 with the main objective of setting up the internal energy market and ensuring its optimal functioning as a part of the third energy regulative scheme.
supporting thus the European Union with the very ambitious European energy and climate agenda. ENTSO-E is an association of 43 TSOs spanning over 36 countries. It serves hundreds of millions of citizens. And here you can also see some interesting numbers, thousands of terawatt hours generated and consumed, hundreds of terawatt hours of electricity exchanged, and of course, hundreds of thousands of kilometers of interconnections. This gives an overview of the size of the association and the importance, I would say, it bears in coordinating TSOs and bringing the best out of our work towards the climate, the goals of the European Union towards a more ambitious energy agenda. So at ENTSO-E, we have different studies to assess the different risks that are related to the power systems and especially adequacy. Here you can see an overview of our studies. So I will start with a more longer-term study, which is the 10-year Network Development Plan. So TYNDP is the abbreviation of this study, most commonly known like that. TYNDP is focusing on dozens of years ahead. It reaches up to 2040 at the moment, and it's mainly used for policy decisions by our stakeholders. Then currently we have the midterm adequacy forecast going closer to the real time. It's midterm adequacy forecast is a resource adequacy study which looks up to 10 years ahead, several years ahead, and it's mainly used for investment decisions. And this is going to be also the focus of my presentation. Then going closer to real time, we have the seasonal outlooks, so winter and summer outlooks, which are again resource adequacy assessments, but they look a couple of months ahead. So they are using more less uncertain data, let's say, to predict the adequacy situation in the next couple of months. And together with the week ahead forecasts, which are performed by the RSCs, are used for operational decisions. So after giving this overview of the different studies, I would also like to highlight that apart from this temporal axis, temporal dimension of our studies, we also have a special dimension. So we have the pan-European studies, but sometimes this is not enough to make conclusions. So we have to go a bit more into detail into the regions, or even complement our work with national studies in order to give the complete picture of adequacy to the stakeholders. So starting with the midterm adequacy forecast, midterm adequacy study, apart from the pan-European study that we perform at ENTSO-E, we might go into a regional sensitivity in our studies if we identify that there is a reason to go a bit more into the geographical detail in some region of Europe, that there might be specific interest for the target years we are investigating. Moving to the seasonal adequacy. Moving to the seasonal adequacy, we also might have in a similar way seasonal regional sensitivities, which will also cover for a missing, let's say, a missing overview of what happens in some regions. And then, of course, moving closer to the real time, we might have intra-week regional adequacy assessments, which look at the regional level from a month to a day ahead. My presentation is focusing on the midterm horizon, and it's about the so-called midterm adequacy forecast of ENTSO-E. I think it's interesting to go through the evolution of this study throughout the years and how we reach the current status quo.
So our study started in 2011, having a deterministic approach. So uncertainty was not considered at that time in our studies, and they were basically examining the worst case scenarios with respect to adequacy in order to identify the major scarcity issues that could be expected. This lasted until 2015 with a so-called scenario outlook and adequacy forecast, so SOAF. But at the time of 2014, 2015, and as we proceeded, we realized. I mean, all the world realizes the importance of considering the uncertainty that is introduced into our systems with more and more renewables and more variable generation. So this brought up the need for a probabilistic assessment of the resource adequacy situation in Europe, which eventually led to the midterm adequacy forecast starting in 2016. So this study followed the probabilistic approach in order to account for the uncertainty in climate conditions and also in outages, and I will give more information about that later. Reaching another milestone this year, 2020, where we have the introduction of a new methodology, so the European Resource Adequacy Assessment, which will come to replace eventually MAF starting from next year. So the European Resource Adequacy Assessment is a topic that I will discuss later on, and it brings a lot of changes to our current approach, and we think that it's a major improvement and a significant challenge for our work. So going into the state-of-the-art probabilistic methodology that we are using in the midterm adequacy forecast, I would like to give this schematic overview of our study. So first of all, what we want to identify in MAF and in a resource adequacy assessment is the adequacy between the import capacity, the available generation plus the import capacities of a zone, taking out also the exports, and on the other side of the balance, we will have the demand. We will have the demand side response, and we want to see how this balance stands for each zone, but also for Europe. Based on that, we can call our system either adequate, inadequate. But of course, this is not as simple as it looks when we have to account for the uncertainty in our data. So on the one hand of the balance, we are looking at the available generation, as you see it here on your left, where we at ENTSO-E we gather first some deterministic forecasts, so deterministic scenarios, including generation scenarios and planned outages, so maintenance profiles for generation units. But this is complemented by the uncertainty that we have in supply. So uncertainty that we consider here consists of wind generation, solar generation, hydro, and also the forced outages, which are by nature random and cannot be predicted. So this uncertainty should be considered in the supply side. And then moving to the other side of the balance, we have the demand side, where again, we start from a deterministic forecast, the ENTSO-E scenarios on demand levels, annual and peak demands, penetration of EVs, penetration of heat pumps, etc. And then we have to complement this with the uncertainty in demand, which for the moment comprises uncertainty due to temperature variations. So how exactly are we modeling this uncertainty in our models? First of all, we started at ENTSO-E with a very comprehensive data set of climate data. We worked with climate experts to create a database of 35 at the moment climate years in an hourly resolution, which include different data, historical data or synthetic data of different combinations of wind, solar, hydro, and temperature
interdependent with each other. So we have 35 complete years, which we call climate years. And for each of these years, we have for each hour interdependent data for these four climate variables. So this can be seen as different scenarios about the climate evolution, which eventually affect our assessments. Then on top of this uncertainty, we should also consider, as mentioned before, the uncertainty in unplanned outages, so forced outages. And since these are not predictable, we are following the state-of-the-art methodology, which is also called the Monte Carlo approach, where we try to build a big number of random outages in our models, sufficiently big to give us in expectation the most probable result with respect to resource adequacy. So having this M climate years at the moment, as I said, 35 climate years, and a number of N random draws for random outages, we end up having at the end M times N sample years, as we call them. So M times N potential realizations of climate and outages, for which we should run our adequacy assessments. And the results we are presenting, in fact, in our reports are the expectations over all these sample years. One of the most, the most important part of this kind of studies, and the pillar, I would say, of these studies is, of course, the data that we are using. As you all are aware, the most, however good is your methodology, if the data you are using are not good enough, then you end up having results that you cannot trust. So it's a very important part of the process at ENTSO-E to make as much as possible, to create as much as possible a reliable data set. This involves an annual cycle of data collection. There is a specific team at ENTSO-E working on this data collection, starting from preparing guidelines for this collection, proposing scenarios, and preparing technical aspects as preparing the templates, while supporting TSOs with providing webinars in order to prepare TSOs and explain the underlying assumptions of each data set that should be collected. Then there is a big step of data checks. We should make sure, I remind you that we are collecting data for more than 40 TSOs, which means that there should be a very deep check on the data to identify from small errors in providing the data up to even different understanding of the assumptions by different TSOs, which is also very possible in such a complicated process. And after doing these data checks and making as much as possible sure that we have a consistent and trustworthy data set, we continue with building the models where the MAF team or the Future ERA team takes over and starts progressing with the resource adequacy assessment. So our scenario storyline, our data set, as you might call it, consists of three major parts. The first one is the Pan-European Climate Database, so also called PCD, also known as PCD. This is the set of the climate years I mentioned in the previous slide, and it includes hydro, wind, and solar information. Then we have the Pan-European Market Modeling Database. This is the database of generation and demand forecast. And finally, we have also the dataset related to the network modeling, where at the moment we are having the net transfer capacities, so the interconnection capacities between the different zones in the system we study. And in the future, this will be eventually replaced by the flow-based domains when we reach the target for a flow-based market coupling approach. Of course, every model, no model is perfect. There need to be certain assumptions in order to make
studies feasible, but also to make results more comprehensive. And it's very important to be clear about these assumptions. So the main underlying assumptions in MAF are presented in this slide, starting from the assumption that we have a perfectly competitive market. So we solve an economic dispatch model for each hour of the year, and we also consider that generation offers are equal to generation costs. So therefore, we don't consider for any strategic bidding or offering in the market. So perfect competition is assumed there. Regarding elasticity of demand, the major part of the demand we are using is considered to be inelastic to price, and the only elasticity that appears in the demand profiles is the one coming from explicit demand side response, which is followed by an activation price and the duration period. These data are collected again by the TSOs. The focus of our studies, that's the third point, the focus of our studies are on day-ahead markets and partly on intraday markets, meaning that, of course, we are not trying to perfectly simulate these markets. But the main point here is that we don't cope with real-time scarcity events. So we are not going into the intra-hourly time frame to study their scarcity events. When we talk about scarcity in MAF and in ERA at ENTSO-E, we are talking mainly on scarcity identified by resources for the day ahead and intraday markets. Furthermore, out of the market measures are not considered in the current approach, so strategic reserves were not in the scope of MAF. Finally, and related to this point, for the intra-day deviation, intra-hourly deviations, we consider perfect foresight. So no errors, no forecast errors are considered for RES generation, for example, hydro generation and demand within these hours, considering that FCR and FRR will be there to cover these scarcity events. Some lessons learned we learned from the past years, publishing MAF and also getting the feedback from stakeholders and webinars such as this event are summarized in these slides. First of all, data are key. As I mentioned, it's pretty clear that it's very important to have consistent data set, but also a detailed data set to the granularity that is needed for such studies. A big improvement we managed last year was to move from an aggregated data set with respect to generation units into a data set with unit by unit data, which also includes economic parameters, technical details, and all the fundamental assumptions that are needed. So that was a big improvement, which also led to a huge, of course, data set, which is even more complex and challenging to manage in our models. The first point that we came to realize is that quantifying adequacy is also important for our stakeholders. This means that instead of just offering the magnitude of resource adequacy scarcity, it's also important for our stakeholders to understand how much, for example, is the missing capacity in order to bring the system back to adequacy. This is something that we are also working. It's not implemented yet to our models, but it's something that we want to invest some time in the future and improve our reports. Then, of course, on top of the main calculations and the main study, we also identify the need in our reports to perform some sensitivities, meaning that depending on the target years we examine or political decisions at the moment of the study, it might be deemed necessary to run some added ad hoc sensitivities in order to complement the base case results. For example, in the past, we had some stress tests on accelerated carbon policies, which give an indication of what would happen if we had a very accelerated removal of coal units, for example.
Then what is also quite obvious is that MAF is gaining a monitoring role, and it will be even more in the future with ERA, where it's used by stakeholders to take decisions, and it's very useful for them from the comments we received to compare how the situation changes according to different decisions that are already taken at the political level. So the monitoring role is very important, and from year to year, MAF should be consistent in order to give the right signals to the stakeholders. Finally, closing this site, I have to mention and highlight that MAF alone or ERA alone, let's say in the future, is not enough. It sets the framework for also other studies that come to complement on a regional and national level, because as you can imagine, a pan-European study can give a good overview for the coordination and for the overall picture in Europe, but sometimes it's necessary to run sensitivities or studies in a regional and national level where there is when TSOs or entities have the luxury to go a bit more into the details of these specific regions and examine situations that are not visible in a pan-European study. With that, I would like to move on now to the future goals. So the clean energy package comes with a lot of challenges for ENTSO-E and for the European resource adequacy landscape in general. And there is and basically this is summarized by the new adequacy methodology, which is called the European Resource Adequacy Assessment. So the clean energy package is a package of measures that try to keep European Union competitive along with the clean energy transition. And it also aims in fostering growth, improving the market design, aiming investment in providing investment incentives, and also increasing energy efficiency. Within that framework, ENTSO-E is mandated to deliver three methodological packages. The first one is the methodology for the European Resource Adequacy Assessment, which is the focus of this part of the presentation. Then there is a different package for the methodology for cost of new entry, reliability standards, and value of lost load. And finally, the methodology for calculating the maximum entry capacity for cross-border participation to capacity mechanism. So these methodologies are already ready, and we are focusing on the first one, which is the European Resource Adequacy Assessment, and it's already approved at the beginning of October. So in this slide, you can see the main, let's say the main differences that this methodology brings to our current work. There are more points than this, of course, but these are the ones that we consider are the most challenging and the most interesting points to mention in this framework. So for the moment, the current approach that we used in the published MAF 2019 was, of course, probabilistic market modeling. This is also the requirement in ERA, so this is something that's already there. But then this was implemented until now to 2 target years. So MAF was looking indeed 10 years ahead, but we're only able to run 2 target years at a time at its MAF, while this in the future will have to change, and the requirement now is to have 10 years time horizon with an annual granularity. Sorry. So this basically means that for every published study, there should be 10 different target years, the 10 following years. Another big change is that we are currently using a bottom-up approach, having expectations of TSOs for commissioning or decommissioning units, and also aligned with the national plans for that. But in the future, in the ERA methodology, we should perform an economic viability assessment, which basically means that there will be another filter which will have to identify whether the units we assume in the system are indeed viable and will be there, or if there is an uncertainty around their commissioning or decommissioning on the other hand. So this is a big difference, and also a very
big implementation package for the improvement of the resource adequacy assessment. For the moment, another point is that we don't consider explicitly capacity mechanisms, while in the future this should be an integral part, and I will show in the next slides how this will be realized. We are currently following a net transfer capacity approach, meaning that we are not we are considering only a single value per interconnection for exchanges between the different interconnected zones, while in the future this will have to comply with flow-based market coupling wherever it is available. And this is also a big improvement that will come, and we already started testing it. Finally, sectoral integration is not considered until now in math, but in the future, Power-to-X consideration will be an integral part of the target methodology. Now, what is the the purpose of this methodology, and what is the added value that it brings? Of course, the added value, one big improvement that it brings is that it comprises a single adequacy methodology for European, regional, and national assessments. So the underlying methodology should follow these rules, and this means that all adequacy studies in all scales, European, regional, or national, should follow some rules, the same rules, and this makes them better comparable. Then also it brings an alignment in the adequacy indicators, which also helps the coordination of security of supply. And finally, pan-European national assessments will complement each other in a consistent approach under this framework. So I would like here to go into the scenarios. So we believe that I believe that with ERA we move into a more appropriate set of scenarios. As I mentioned before, a very important part of this is the economic assessment of likelihood of retirement. Then there is a definition of policy units, so units that cannot be mothballed or retired, and which will come with a transparent source of costs. And finally, this brings also the challenge of computational complexity. So we need to compromise between accuracy and computational complexity to realize these scenarios. And that will be done probably by a simplification on the way we accommodate uncertainty in our models. This is an overview of the different scenarios, and I will. That's the last slide of my presentation before the roadmap. So basically, to understand the complexity of the new adequacy assessment, you can see here the different scenarios. So for each of the following 10 years, the adequacy assessment should be repeated, should be run. And for each of these years, there will not be a single model, but rather at least 3 models, for 3 different scenarios. There will be a scenario with capacity mechanisms, then a scenario without capacity mechanism, and then a scenario where we'll run without economic viability, at least at the beginning of the process. For all these scenarios, we have to run the economic viability assessment, identifying which units will be profitable and which units might have to be mothballed, or even if there is space in some zones for new units and new investments. So this, as you understand, it makes the situation, it makes the models a lot more complex and also computational time consuming. Now, I would like to close, of course, this presentation with the implementation roadmap. As it's clear, it's a very challenging target, a very impressive one, I think, and it will bring a lot of improvements to how we see things, to how we study adequacy. But it's also difficult to implement right away. So
2021 is the first year of implementation, but of course we will not be ready at ENTSO-E it's not possible that we do it straight away and we make all the we satisfy all the different requirements. So we'll start with some proof of concepts on flow-based and economic variability, which will allow us to test the methodologies and come up with a robust one before we implement it in our studies. Then we'll continue with the consolidation of the economic variability for both scenarios with and without capacity mechanisms. We need to add also a causal analysis of the scarcity situations in order to understand better in the hourly level why there is identified low in the X country and where this low comes from. For example, is the reason of scarcity the lack of interconnections, the lack of generation, high demand? So we need to do a causal analysis in order to give a better overview of the results. And finally, of course, we'll implement the yearly granularity and the sectorial integration tests. A more detailed implementation roadmap will be published soon at the ENTSO-E website. So that was it from my side. I hope that I didn't pass my time. Thank you very much, Lazaros, for your very comprehensive presentation. We didn't have an agreement beforehand, but I would like to ask that is it okay for you that if you stay with us just next 15 minutes or so, then Jarmo also make his presentation, and after that we take all questions together, because Jarmo's presentation anyway a complementary with your presentation. There maybe this is really good if we can take all questions in one time. That thank you, and our next presentator is Jarmo. Jarmo on meie järgmine ettekandja, Jarmo Ling, Eleringi energiaturgude ekspert. Ja ennem kui Jarmo hakkab rääkima, et ma saan aru, et meie ülekande alguses olid väiksed tehnilised probleemid, et pilt hangus, et me ka selle tänase webinari Eleringi poolse osa paneme kindlasti järgnevalt ka üles, nii et seda on võimalusel ja huvi korral võimalus vaadata järgi. Aga ole hea, Jarmo, sõna sul. Oleks seda nuppu vaja. Nupp on siin meie kenade gaasitorude peal. Aitäh, Taavi, ja nagu öeldi, siis presentatsiooni saab pärast kätte, et mul on siin üsna palju selliseid graafikuid ja jooniseid, et kui keegi tahab neid pärast täpsemalt vaadata, et siis sealt saab, et ma ei hakka üleliia detailidesse minema endasse. Et kokkuvõtvalt juba räägin ära, et tänase presentatsiooni sisu on see, et me teostame siis tõenäosuslikke analüüse, et hinnata Eesti elektrisüsteemi piisavust ja kasutame umbes täpselt sama metoodikat, mida Lazaros ENTSO-E poolt just tutvustas. Meie hindame seda varustuskindluse normi vastu, mis siis kuulutatakse välja, sätestatakse elektrisüsteemi toimimise võrgu eeskirjas. Ja kõik Eesti tootjad on kohustatud meile iga aasta siis esitama oma parima äranägemise oma tootmise võimsuste oleviku ja tuleviku kohta. Ja meie teeme aktiivselt koostööd nii ENTSO-E-ga kui ka Läänemere-äärsete riikide TSO-dega, et meil oleks võimalikult teha selline ühine arusaam regioonisüsteemi piisavuse kohta. Ja kõike seda analüüsi saab täpsemalt lugeda siis detsembri alguses avaldatavast varustuskindluse aruandest ja ENTSO-E MAF peaks samuti detsembri alguses umbes ilmuma. Ettekanne on sisuliselt sellises kahes osas, et esiteks ma tutvustan siis ka seda analüüsi metoodikat natuke ja siis ma pärast tutvustan, et miks meie usume, et see metoodika on hea ja miks need algandmed, mida me kasutame, on samuti head, et piisavad meie analüüsi jaoks. Sellest ma jalutan üle, et lihtsalt tahan öelda, et need 4 sammast, mida ennem ka tutvustati,
ja meie vaatame täna siis seda süsteemi piisavuse sammast pigem. Ja süsteemi piisavuse samba hindamine käib siis 3 osas ka, et meil on varustuskindluse norm, meil on süsteemi piisavuse hinnang, me võrdleme neid omavahel, kui hinnang on kehvem, kui norm lubab, siis tuleb rakendada mingisugune meede, näiteks võimsusmehhanism, et sellest räägime järgmine nädal. Miks me kõigepealt tahame üldse paremat analüüsi metoodikat, et deterministlik analüüs, mida me oleme kasutanud varem ja kasutame ka praegu, on selles suhtes, ta on lihtne, ta on arusaadav ja seda on kiire edasi anda, ta on väga illustratiivne, aga samas on mõned puudujäägid, et ta ei arvesta tarbimise dünaamilisusega ja sinna ei saa panna sisse taastuvenergia tootmist, mis tegelikult annab üsna palju lisa just varustuskindlusele, et täna oli küsimus selle kohta, et kas Läti hüdrot tasub arvestada sellel deterministliku analüüsil, et on niisuguseid palju küsimusi, mis tekivad ja tõenäosuslikuga me saame need eemaldada. Ja siis viimane on, et elektrijaamade ja ülekandeliinide avariilisust on palju parem arvestada ikkagi tõenäosuslikus kui deterministlikus analüüsis. Tõenäosuslik analüüs, ta võib alguses tunduda küll keeruline, kuna seal on hästi palju erinevate andmebaaside kirjeldusi sees ja uudissõnu, mis energiapöörale inimesele väga palju midagi ei pruugi öelda, aga julgustuseks siis nii palju, et tegelikult ta on üsna lihtne, loogiline ja annab hästi edasi nii-öelda siis turu sellist loogikat, mille põhjal ka praegu tegelikult turg toimib. Ja siin on siis umbes täpselt sama slaid, mida Lazaros ka rääkis, et meil on ühe analüüsitava aasta kohta 35 kliima-aastat. Kliima-aastatel on iga tunni kohta on tuule, päikese, tarbimise ja hüdroandmed. Ja nende 35 aasta jooksul on nii erakordselt külma talve, erakordselt sooja talve, erakordselt sademete rohkeid aastaid, kuivi aastaid, et selle 35 aastaga me võtame väga hästi kokku siis ükskõik missuguse võimaluse meil tulevikus võib nagu aasta tulla, et meil on päris hea arusaam sellest, et me arvestame kõigega. Ja meie teeme siis Eleringis sees teeme 35 korda 20 tunnipõhist simulatsiooni, et 20 on siis need tõenäosuslikud avariide hulk, mida iga kliima-aasta kohta teeme. Ja see slaid on siis sisuliselt tulemus, et see on üks 700 simulatsioonist, et kui me vaatame siin ajagraafikut, see on 3. jaanuarist 8. jaanuarini ja sellises 2030. aasta kohta, et me näeme, et isegi üsna kõrge tarbimine 1600 megavatti suudetakse praeguste teadmiste põhjal üsna lihtsasti ära täita, et meil on isegi piisavalt üle, et eksportida, et kui te vaatate seda rohelist osa seal, siis et see on taastuvenergia ja ta üsna palju annab ikkagi kaasa varustuskindlusele, süsteemi piisavusele. Aga kui me läheme ainult kuu aega edasi selle sama simulatsiooni juures, et 4. veebruarist 7. veebruarini, siis meil on juba tekkinud olukord, kus on tekkinud andmata jäänud energia, et see viirutatud ala seal tarbimise joone all see on tekkinud olukorras, kust siis tõenäosuslikult Estlink 2 on avariiliselt väljas, 650 megavatti on saamata ja siis üks põlevkiviplokk on avariis ja see kõik satub samale ajale, kui on üsna madal tuule tootmine, et seda rohelist ala nüüd on seal ikkagi väga vähe. Ja samuti see on talve tarbimine, see on 1600 megavatti, et sellises olukorras me näeme, et tõesti tekib mingisugune puudujääk, selle aja jooksul tekib 22 piirangutundi, ehk siis see on see lole, mida varem oleme kasutanud ja kuulete ka pärast, ja siis on keskmine andmata jäänud energia siis selle perioodi jooksul 162 megavatti ja maksimaalne on siis 382 megavatti. Et see on olukord, et kui see reaalselt tekiks näiteks, et siis meie saame kasutada oma seda avarii elektrijaama, et seda puudujääki siis vähemalt vähendada.
et 250 megavatti Kiisa jaama on oluliselt leevendab niisugust olukorda. Nüüd selline arvutus teile pandud siia, et kui me vaatame seda sama olukorda, et 22 tundi jäi energiat andmata, et kuidas me arvutame siis sellest keskmise piirangutundide arvu. Et see on juhtunud ainult ühe avariiprofiili korral näiteks ja ülejäänud 20 avariiprofiili korral ei ole meil ühtegi piirangutundi ühe kliima-aasta kohta. Meil on 35 kliima-aastat ja nende jooksul ei ole ka juhtunud mitte ühtegi sellist andmata jäänud energiatundi. Et kui me jagame nüüd kõik siis nende simulatsioonide arvuga läbi ja saame selle keskmise, et see on siis 0,03 tundi. Ja lihtsalt nagu võrdluseks panna, et eelmise aasta MAFI analüüs näitas, et 2025. aastal on Eestis keskmiselt 0,4 piirangutundi, ehk siis LOLE on 0,4 tundi. Ja kui veel võrrelda seda Eesti varustuskindluse normiga, siis norm sätestab, et peaks olema alla 9 tunni. Et olukord on igatahes hea. Ja nüüd jõudsime selle teise punkti juurde, kus siis ma üritan teile selgitada, et miks me usume nendesse andmetesse, mida seal PEMDB andmebaasis on ära toodud ja et miks me usaldame oma seda analüüsi. Et kõigepealt võtame Eesti tootjad ette, et elektrisüsteemi toimimise võrgu eeskirjas on kirjas, et kõik Eesti tootjad peavad iga aasta alguses Eleringile esitama siis oma tootmisvõimsuste kohta prognoosi järgneva 15 aasta kohta, et sealt tuleb meile kvaliteetne info, mis Eesti sees toimub, siis taastuvenergia prognoosid, meie võtame Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 arengukavast, et see on MKM-i, Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi ühistööna valminud koht, kust saada kõige parem ülevaade siis, et millised on Eesti taastuvenergia prognoosid. Ja teiste Euroopa riikide tootjate andmed on samuti meie jaoks kvaliteetsed, et see on Euroopa Parlamendi poolt kohustatud kõikidele riikidele, et nad koguksid samamoodi andmeid oma tootjate käest ja siis kõik need kogutud andmed lõpuks lõpetavadki seal PEMD andmebaasis, mida ENSO-E kasutab oma MAFI tegemisel, mida meie kasutame oma majasiseste analüüside tegemisel. Ja see on siis selline väike näide aasta 2030 kohta, et kas me teame, et kust tuleb elekter. Et kui me vaatame neid graafikuid, siin on hall on siis tootmisvõimsused ja kollane on tarbimistipud, mis on Läänemere regioonis siis ühele hetkele tekivad. Et me näeme, et bilansi poolest tootmisvõimsusi on piisavalt regiooni siseselt. Et olgugi, et mõnel riikidel, kaasa arvatud Eestile, näiteks Leedul on tarbimine on oluliselt kõrgem kui need saadaval olevad tootmisvõimsused, et siiski sellises olukorras me saame impordi ja ekspordi peale lootma jääda, et turg toimib, et regioonis on piisavalt elektrit, et ikkagi ära katta kõikide riikide tipud. Et see on nüüd väga üldisel ja illustratiivsel kujul näidatud, et mis 2030 on. Et kui me läheme natuke täpsemaks, detailsemaks, et siis see on üks screenshot ENSO-E poolt jagatavast kaardist, et kõik võivad seda ENSO-E kodulehe pealt vaadata, et siin on kõik kõrgepingeliinid ja suuremad elektritootjad on peal ja kui me võtame siis siit edasi, et meie jaoks ei ole ükski elektrijaam Euroopas mingisugune abstraktne, kuskil keegi toodab, et meil on kõikide nende elektrijaamade kohta olemas nende võimsuse andmed, meil on teada umbes täpselt, et millal need tõenäoliselt või vähem tõenäoliselt oma eluaja on ära elanud ja enam ei saa nendega arvestada, et siin on väike illustratsioon siis Baltikumi kohta, et jah.
Liigume edasi selle kohta, selle juurde, et Enso-E mainis ka oma selles ettekandes, et ainuüksi MAF ei ole piisav, et konkreetse riigi või regiooni iseärasusi tabada ja siis täpsemat hinnangut anda. Et me oleme sellega täiesti nõus ja oleme alati väitnud, et elektrivarustuskindlus on regionaalne väljakutse ja selleks ongi oluline märkida, et Elering veab siis rahvusvahelist koostöögruppi, kuhu kuuluvad kõik need Läänemere riikide DSO-de süsteemi piisavuse analüütikud, nagu mina. Ja selle grupi eesmärk on siis valideerida kõigepealt sisendandmed, mis lähevad sinna PEMD-i, et kui kellelgi tekib küsimus mingisuguse riigi mingisuguse andme kohta, et me saame seda alati küsida, me saame öelda, et kas te olete kindel, et see on õigesti teil pandud sinna. Samuti üks oluline osa on tutvustada oma siis nii-öelda riiklikke taastuvenergia eeldusi, et kui mõnedel riikidel on väga ambitsioonikad prognoosid, et me saame küsida, et mis nende taga on ja et kui tõenäoliselt need on, et kas sellega tasume arvestada või konservatiivsemal hinnangul ei tasuks. Lisaks me arutame regionaalseid stsenaariume, et kas tasub teha samasuguseid nagu Baltikumis on praegu nii-öelda Balti sünkroonala stsenaariumeid natuke suuremas plaanis. Me valideerime MAF-i süsteemi piisavuse tulemusi, et vahetult kui MAF-i modelleerijad saavad mingisugused tulemused kätte, et need saadetakse meile, me vaatame neid, et kas me arvame, et see on üks reaalne tulemus või ei ole. Meil on võimalus võtta need samad mudelid ja vaadata, et kas need sisedandmed, mis seal on, et kas avariilisus on äkki liiga madal või liiga kõrge, et me saame täpselt valideerida neid andmeid ka seal. Ja kui me leiame, et on vajalik, et siis saame teha ka tundlikkusanalüüse ja muid lisastsenaariumeid. Ja kui ma võtan oma ettekande kokku, siis esiteks me kõigepealt kogume kõikide tootjate käest siis vajalikud andmed, piisavalt kvaliteetsed andmed, et süsteemi piisavust hinnata. Me teeme nende põhjal siis tõenäosusliku analüüsi ja nende peamisteks parameetriteks on siis LOLE, piirangutundide arv ja keskmine andmata jäänud energia, ENS, mida ka ennem graafikult nägite. Meie hindame neid tulemusi varustuskindluse normi vastu. Norm on 9 tundi aastas. Ja selleks, et omada siis paremat ülevaadet, suuremat enesekindlust, et need tulemused on tõesti reaalsed ja sisendandmed on kvaliteetsed, me teeme vahetut koostööd nii Enso-E-ga kui ka regiooni DSO-dega. Ja lisaks sellele me teeme ka peale turupõhiste stsenaariumite ka erakorralisi ja ebatõenäolisi stsenaariumeid, nagu see Balti sünkroonala. Ja siis kõikide nende tegevuste kokkuvõtteks meie julgeme väita, et me teame tegelikult, kust elekter tuleb 2030 ja ka enne seda. Et detsembris on varustuskindlusaruande avalikustamine, et sealt võib lugeda. Aitäh! Aitäh, Jarmo, selle väga hea ettekande eest ja meil on ka mitmeid küsimusi, et Lazarus, are you still there? Yeah, thank you. We have a couple of questions as well, and maybe we do the way that I ask one question from you and then another from Jarmo. And I'd like to start questions addressed to you. And this is related with intermittent generation, that how you really take into account all over the Europe intermittent generation and what is the part of your analysis playing intermittent generation, and are you sure that this generation are really there if it's needed? Yeah, so thank you for the question. So in order to account for this, for the variable generation in Europe, we have this comprehensive database that I talked about before, the Pan-European Climate Database. So this basically, we have consulted experts in the climate sector, and we have created a data set of 35
climate years, so 35 scenarios, let's say, of power factors for wind, solar, and hydro generation for each of the countries, for each of the zones actually that we model. And then you can imagine that these power factors gives the magnitude, depending on the climate, the magnitude of wind, solar, and hydro. And these are multiplied at the end by the target annual demand, for example, or the target wind capacity that we'll have in the predicted year. So that's the way we have different scenarios, so 35 scenarios for climate variables. But then if we are talking, if the question is about the intermittent generation, the forecast errors maybe within the hour, this is something that I mentioned before, that's something that we don't actually account. So for our models, the models are built as if there is no deviation, there is no error in the forecast of climate variables. Thank you very much, Lazaros. Now we are moving on questions to Jarmo, that I'm moved to Estonian language, that kas meil on siin küsimus seotud põlevkivi elektrijaamadega, et mis ulatuses me oleme nüüd põlevkivi elektrijaamasid kuni 2030. aastani võtnud oma analüüsis arvesse, ja et siin oli üks slaid sul, kus slaidi peal oli 800 megavatti põlevkivi võimsust 2030, et kas see on see, millega Elering arvestab? Ma ei ole kindel, kui palju me võime jagada neid andmeid välja, et mis ajal mingisugused elektrijaamad meie arust kinni pannakse. Aga vast võib öelda, et 2030. aastaks me oleme arvestanud 660 megavatiga, et see on Auvere, see on siis Eesti 8. ja Balti 11. plokk. Ja see 880 või 800 megavatti kuskilt graafikult, ma arvan, et see võis olla pigem kindel võimsus, et seal on juures ka nii-öelda 6% veel tuulevõimsust ja mingisugused väiksemad biomassi nii-öelda elektrijaamad, mis siis lõpuks annavad ligi 1000 megavatti kokku. Aitäh! And next question is, Lazaros, to you. It's concerning the data which presented by member DSOs, that are you certain that DSOs provided you the data which is really compliance with applied methodology? That this is question that how reliable and this data is, and is this really unified and line of ENTSO-E methodology? Yeah, so this is actually a very good question. It's a big challenge to align the data, because sometimes it's not easy to list all the assumptions and make sure that all TSOs are in the same page, let's say. Of course, this is not a matter of trust. It's rather a technical matter, a matter of understanding. It can happen, and that's why we also publish our data sets for public consultation, to identify potential issues by people that are looking into specific data and can highlight or alarm us about some inconsistencies. And in that case, we take it on and we improve next year. Okay, thank you. And from Elering side, I can also add that at least we are looking over the regional data set, what we get. And as Jarmo also explained, that we have a capability and we have this regional working group for adequacy assessment. And this is really good forum for asking question and really align all data, that we at least also at national level be certain that this is the best knowledge from each DSO, and this is really calculated and done the same way.
Now we have a next question concerning also the European Resource Adequacy Assessment, and it goes to the Jarmo. I'm turning to Estonian once again, that kas Eleringi poolt rakendatav metoodika või õigemini küsimus on siis selles, et kui ENTSO-E läheb üle sellele European Resource Adequacy Assessment metoodikale, et kas siis Elering läheb samamoodi üle sellele metoodikale või me jääme kuidagi mingis teisel metoodikal töötama? Praeguse plaani järgi meie läheme ka üle, et olgugi, et ma saan aru, et seal ERA metoodikus on nüüd siis järgmisest 10 aastat iga aasta kohta, et tõenäoliselt me peame tegema valikuid, et millist aastat me tahame kõigepealt prioriteediks seada ja mõnede aastate kohta me teeme põhjalikumalt, aga üldiselt metoodika jääb ENTSO-E ja Eleringi puhul samaks. Aitäh. Thank you, and at least it seems the last question, Lazarus, to you, and this is concerning the timing of publication of the next midterm adequacy forecast. That what time you expect that this outcome is available for the public? That what is the such predicted publishing date for the report? Yeah, thanks. So there is, for every publication of ENTSO-E, there is some internal process and a formal process of reviewing and publishing the report. So I cannot give an exact date, but if the report is approved, it will be published probably by the first week or second week of December. Maybe earlier, but not later than the second week of December. Thank you so much, and thank you so much for your presentation and for your answers. Let's hope that this report really give very such trusted and comprehensive picture that where this electricity comes from next decade in Europe. Yeah, thank you very much. Thank you very much for the invitation, and please feel free to send me an email if you have more questions, if the audience needs anything more. Thank you very much. Okay, thank you. Take care. Aga meil on mõned küsimused veel siin Eleringile või Jarmole, et mis puudutab, esimene küsimus on see, mis puudutab Leedu poolt kavatsetavat võimsusmehhanismi, et teatavasti Leedu on öelnud, et neil on võimsusmehhanismi vaja. Meie Eleringis oleme siin viidanud, et meie hinnangul ei ole see vajalik, et kas me oskame tuua välja mingisuguseid eelduste erinevusi, miks siis meie arvame, et see ei ole õige ja leedukad arvavad, et see on vajalik. Ma natuke tahaks siit nii-öelda vastutust edasi anda, et järgmine nädal on selle peale terve webinar ja on hoopis targemad inimesed, kes selle kohta arvamuse avaldavad. Ja vastus. Ja. Ja vastus ja nii palju ütleks juurde, et see meie hinnang põhineb väga paljuski ka sellele, et üle-euroopaline analüüs on selgelt näidanud, et Leedul seda ei ole vaja ja eelkõige on tõesti küsimus olnud selles, et see analüüs, mida leedukad ise on teinud, et seal on üsna mitmeid tehnilisi küsitavusi olnud meie jaoks, aga siis tõesti saame nendest juba rääkida täpsemalt järgmisel webinaril, mis just ongi võimsusmehhanismile pühendatud. Siis on veel mõned küsimused või õigemini üks küsimus, mis puudutab seda,
et Läti tootmisvõimsuste portfelli, et siin on siis nende slaididel justkui on pilt sellest, et Läti puhul see hinnang, et nende tootmisvõimsused ületavad nende poolt või siis nende tarbimist, et millel see hinnang põhineb, et oskad sa praegult seda siin niimoodi öelda ettevalmistamata, et jah, selles suhtes, et need andmed, mis on seal graafikul Läti kohta, on kõik võetud sellest samast BEMD andmebaasist, millest ka Enso-E ja Lazarus rääkis, ja need on sinna sisse kantud Läti enda DSO poolt. Ja tundub, et need on reaalsed andmed. Meil selle vastu mingisugust targemat teadmist ei ole ja me usaldame oma naabreid praegu sellega. Aga tõenäoliselt siis sellele küsimusele saamegi juba ka täpsemalt vastata 3. detsembril, siis kui siin praegult on veel varustuskindluse konverents märgitud detsember 2020, aga tõenäoliselt on see kuupäev 3. detsember, et kui me tuleme Eleringi varustuskindluse aruandega välja ja räägime konkreetsetest numbritest, siis me kindlasti oskame ka nendele küsimustele paremini vastata. Eelkõige need Läti numbrid tõenäoliselt baseeruvad nende tänastel hüdro- ja gaasivaradel, mis on seal olemas ja peaksid selle numbri siis andma kokku. Aga sellega on küsimused tänaseks ammendatud. Aitäh, Jarmo! Aitäh! Ja järgmine kord siis saame siin webinari formaadis kokku 20. novembril, kus räägimegi siis, et kui me oleme öelnud, et meil on siin kolm sammu, on varustuskindluse norm, millest rääkisime eelmisel korral 9 tundi, on varustuskindluse analüüs, millest siis rääkisime täna just selles vaates, et tihti on olnud küsimus, et kas me saame neid hinnanguid ja uuringuid usaldada, sest me täna tahtsime siin nii Eleringi poolt kui ka Enso-E kolleegide abil anda Eesti avalikkusele sellist tunnetust, et see tõesti on parim teadmine ja selle taga on väga massiivsed mudelid, väga massiivne töö, et see on usaldusväärne ja see on parim teadmine ja kindlasti on ta oluliselt ülevaatlikum ja usaldusväärsem kui see, et siin-seal on kuulda, et kuskil pannakse 1-2 gigavatti tootmist kinni ja justkui on tunne, et kogu regiooni varustuskindlus ja kogu Euroopa varustuskindlus kukub kokku, et ikkagi me teeme tööd, meie kolleegid teevad tööd väga põhjalikult, et tegelikult mõista siis elektrisüsteemi talitlust erinevate kliimaaastate puhul ja siis anda õige hinnang, et ka ühiskonnad ei peaks üle investeerima uutesse tootmisvõimsustesse, mis siis turupõhiselt ei teki, et tõenäoliselt see on täpselt küsimus ka Leedu puhul, et me saame aru, et võimsusmehhanism on subsiidium, mis tuleb sisuliselt maksta tarbijal kinni, et tore on omada ju täiendavat võimsust, aga nii nagu taastuvenergia puhul me näeme, et sellel medalil on 2 külge, et ühelt poolt on küll täiendavat võimsust tore omada, aga teiselt poolt tuleb tarbijatel see maksta kinni ja see kindlasti vähendab siis Eesti või antud riigi majanduse konkurentsivõimet eksporditurgudel, kui majandus peab sellist täiendavat üleinvesteerimist tootmisvõimsustesse kinni maksma. Ja siis juba varustuskindluse konverents detsembris, kus me siis tuleme välja varustuskindluse aruandega ja seda siis tutvustame Eesti avalikkusele. Sellega on tänane webinar läbi. Aitäh tähelepanu eest ja nagu öeldud, siis järgmine webinar 20. novembril. Aitäh! Webinar on lõppenud.